دروژا دویەما سەردانا سەرۆکێ فرەنسای ئیمانوێل ماکرۆن بۆ شامێ دووتەقین ڕوودان. الله أكبر عم صور قام صار انفجار ثاني. دەماکو سەرۆکێ فرەنسای ژۆتێلا فۆرسیزن دەرکەت و بەرێ خۆدا کۆشکا گەلژ بۆ هەڤدیتنا سەرۆکێ سووریێ دو بۆمبەیەن چاندین نێزی وەزارەتا گەشتیاریێ تەقیان. کارکەرێ 6 ساڵی کول پێش ئاڤاهیا بەرامبەری تەقینێ ڕاوەستیا بوو دبێژێک و تەمێنێکی نو ژێرە چێبوو. Ez di hundiriyê vê avahiyê de bûm. Me deng bihîst û em hatin derve. Agir bilind bû û me ew yek dît. تەقینە یەکەمدا خەڵک و پۆلیس کۆم بوون. تەقینە دووەم ژی ڕوودا و دە ئەنجامێدا قوربانی چێبوون. Li gorî Wezareta Navxweya Sûriyê di encama teqînan de 18 kes ku piraniya wan endamên wezaretê ne birîndar bûn. Wezaretê da zanîn ku ji bo eşkerekirina hurguliyên êrişê û diyarkirina nasnameya kesên ku destê wan tê de heye lêpirsîn berdewam dikin û ew gihiştina hin agahiyên destpêkê. هول هاتیه داین کو خلکا اولهیه یا کو پاسوانیا سروک ماکرون دکر ببا آرمانج. تقین بریا بومبین کو لقنجکه کی خلکا اولهیه هاتبون دانین پیک هاتن. وان بومبیان نکارین خلکا اولهیه ببرن. فرمانداری آسایشا نافخواه یا پارزگاه شامه به بشداری فرمانگاه لیکولین تاوانان یک سر دست به لیکولینان کر. او تقینا هوانه هول دا کو پیوندین سوریه و فرانسای بکه آرمانج و باندورک خراب لسردانا سروک فرانسای بکه کو پشتا خواه به هفبشیه که نویا آبوری دگل کومار عربیا سوریه گردایه. سر پیلن ایریشکاران هاتنه دیتن بومبه نکونن دمک بریا تقینه به چند خلکان هاتبون دانین حتی نها امتنه دکارن بحثاوه یکی بکن. Koşka Elizeb da xuyaniye eşkere kir ku rewşa Macron başa. Piştî teqînan Macron li gel serokê Sûriyê civiya. Ev yekemîn serdana serokekî Fransayê ji sala 2009 va ku di vê serdanê de hevkariya du alî û piştgiriya nû avakirinê hat gotûbêjkirin. Herûha hejmarek rêkeftin derbarê vebirhênan û hevkariya aborî hatin imzekirin. Di navbera cihê rûdanê her du teqînan û cihê rûniştina serokê Fransa Emmanuel Macron ku di hotêla Forsîzin de bû tenê heftê mitir hebûn. Di dema ku derdket ji hotêlê ber bi koşka gelva ji bo ku bicivêl gel serokê Sûriyê Ehmed Şerع û çend rêkeftinên veberhênanê û aborî imze bikin. Ev teqîn çêbû. Hikûmeta Sûriyê dibêje ev hemû hewildan bûn ji bo wê serdana dîrokî têk bibin. لێبەلێ سەرۆکێ فەرەنسای جivînê xwe û civatê xwe berdewam kirin û ew rêkeftin hatine imzekirin. Solîn Mihemed Emîn, Rûda û Dîmeşq.